lam katok entertaining ting na vegun chibai tuni I program ding ya ka kyang atu namu le na thei pa mayu ka gingta ama ahih le tu ma jek December ni soma DGP Manipur Police apana pension thaklik lik inei wana mabana election omhuna intending candidate khat ding leng ahia ama pu Lallianmang Khaute atamzo in elem Khaute cheleng ithi ahia ama to houlimna sauluina neih le chia police apana to politics a hong ki hei som dante banah I ama apana I bang sinlai tina ila thei dia chi te khong bang le I tam tak om dia igin tak je tunia houlimpi so mi hia hiai banga houlimna ine to zel pen kha I sunzom to zel hia mi piten I intending candidate te hoi taka I athugen te anangai hia a hoi dipen kha tu tung kha I vok khiak diwa hi chi kha thagina ikit hei sakai tuni hunoi tang non piak thei jagina na tunga ki pa thu kon gen opama ama sapen ina ken introduction saulo ina kon bola himale nangle nang achiang sem na entity na hon thei chiang sem na di na mo introduction nong ki bol thei diam ama sapen en lam ka talk show en mi pi te zo se zana ka hong pe chuto host pu keng en le ki pa thu ka gen ai te gol hon pha le pek thei je ken keima mi pi ten ha theina dingon wa kigan tale kamin tung chu le tu la gen gola chon Lallianmang Khaute ahih kapien na khoi le mol kot Churachampur district ahih lamka pangahi nai cha he kilometer thum khel le hiloding mun ahih chon ka lekha sim na le school kala kaina hi mission school ka kai zo banen ka khowa abanen som kholal model school en kala kaya e bana chun class 8 apanga class 10 chan hi Churachandpur Don Bosco school en kala kai boka hi zo chun pre university hi Shillong St Anthony's College ka kaya e o chun BA kha honors course ka English subject in St Anthony's College ma in honors degree kala ye jo chon Jawaharlal Nehru University New Delhi ahun MA kachaya MA kachai zo in MPhil Kabola Southeast Asian Studies subject in the course le ka dissertation kachai man civil service exam ka bole le tu ka service join pen hi Indian Police Service and UPSC exam nanoyen ka honglo tinga e pangachu ka course ka taisana cheng chui phot dam taka DGP bang hong pension na hi na hi kemi mal takin lekon ki pa pi pen ma maya mo hei bang hi na to police department apana to electoral politics sa lunglut tek na hi na mo bangina gamsung politics din mun hon lunglut sagale ama sapen en community service le social activities ti ho social service ho hi keima hi na hi women ka ki he student life hi life vela pangin le Shillong vela ka kai line le amy ho zo se amy students union katiwa vice president in le pre university kasim kumin le kalatu ye bana chun BA kasim sungin le a president in kalatu student activities tam takin kalaki mangcha freshers meet ho ai loele adang dang worship service o amy ho zo se kaki kai ho mo ti khan hun khak student life ha kalamango ye bana chun Delhi le ke ho loi khan aum khalo aljosha kiti le kalabolo ye bana chun North Eastern Students Federation kiti le kalaput doko ye nang e chun ke le active member kala he ye bana chun service kong mo nung tengin le philanthropic organization chom le loipa kalapanga
kala chi thajela chun ka service ngai le neihkhakte civil society organization zo sia to le kala ki tho o panmun chom lak theina district chom ema district pangen ti oi kala bol jekin keima hina hile ti gol hen community service lampang hi kala neya kalung themen ka hi na hi ala hi e chun e taka Churachandpur lamka hi ige lele nam tam tak ilomo unaw khat chet pu khat son chet hil hanu le e ho banen le community tam tak hi aloma apolam mi le oma ye taka Manipura Valley mi ho le omo chon community hi kim ke yango ye hi igamo hi ke taile ki pum khatna le ki tok taka hi communal harmony nei hi poimo pet ma hi kasa ye bep chule hi loven khan to na lam hele a hoi jo sema panlak ngai in ka he zoi ka ge le igam kapian na gam a hi je ken le lima panga student kai pang lunglut na community service alom banen le tu hen personal calling khat itidiam ko na khat he kana ya me pi adinga thil bol thei zo se bol amigen thei te ki thu pi a inam sung e suk tup le ki pum khat thei lo na te ho khen khat ma le zo he suk tup thei na ding lampi he pha ka sa je ga chon inama dinga hen tu chung hi ke hi kaung ki pek do apoi moi ti gel na khat le ke personal conviction je ka election ding hi hong ki sa ka he DGP hi 6 years to bang hi kalapo Manipur DGP hi thil bai eipo India pompi le state challenging ma khata hi government in le ala koi jing a hi India government in le jena hi pathianma puina kum guklam hi community chom lak le conflicting issues lak le conflicting aspirations laka na sem harmonious taka mi pi kai khom tu dile ki tok taka Manipur ki pom khatna suha tu dinga DGP khata government policy guideline noya pathianma puina dung zuin 6 years lam nai kala po kala pan kala lak na te ho hi hi a district ale pan hoi taka ye ka experience ho hi je ho pum hi pan la khom thei ding la to thei ding mi pi lung siat na la mi pi ki pum khat na to civil society organization zo se ya tribe apex bodies ho zo se le churches ho hitale a chom stakeholder zo se to ki pum khata inama dile gama dinga thil phajo sem bol theina ding ka kilam ejek le kathan object le calling khat kona khat ka nei je ka tu chunga he candidate hung ki sa ka hi ti ka gen lang ute na tup-le-ngim genkhakte non gen theidiam sauluina ka tup pe nei le chom chan wa gen ding a chon unity ki pum khatna ye bana chon peace le communal harmony ye bana chon development all round nei theina dinga panlak de ti hi katup hoilotel development non gen le hi adia kina ilam ka banga kha development kha apoimo ma mo nang mu udani na hi development kha chitampi om dia hilele nang na focus u de bang development khong ai dia ilam ka sung hi ye taile development na ding hi tu chana hi government and scheme chom pek te ho ala ki juyen ala ki che tha ma le thil tam tak hi e bol be ding hi omin ke he ilam ka sung hi lam ka town hi ei ho ei mi te a dingen hovel pum pi chu apoi mo penin ka he igam hi
mun chom mi gam hoi tak le develop ma jing le ei chen na pen ei ho namte adinga lamka town he pride of place ai yega chon isem phat angaya ilamka town he smart town ahem ai lo le smart city ahem siam hi poimo ma dingin ka gyala jena dinga chon ilam ka sunga hen I haksak na teo chom migan theite a ho te khenan I nichanga kilo fa te problem ho I het pi nga ya ye bana chon I drug addict so tam tak ina yo ama ho rehabilitation na ding ho hi in sunga gen theina to tam tak I community hen ko ma face lo hi yum po kum tam tak hi zo hi rehabilitation bang te bol thei ding ham I rehabilitation center be ble lo government en bang pan mon laka ama hi nu le pa te problem he dong jang khai theina ding ti o hi policy le scheme bol poimo ka sa tun simple taka ba gen dinga inu teo bazar ho hi khat in yo nu te bazar bang hi a neu talota roadside vel hin inu te wen imenek dio ho hi azoko market hi amau adinga bang hin a chom en area chom bangin ki bol thein ate khin nan rengkai area lam bang le khat hin new lam kalak bang janhang area bang ai lowele hiang tam lam kalam area bong mol pirson ti lak ai lowele thingkang phai lam ti ho ai la kon pui area lam ai lowele lingsipoi block lam ting vela le expand e bolo nu te bazar in ei gol de wo khon mun tin hin I town le akim vel asia vel hin kinei thean lang le ti gol hin thiang tho tak le hon mon ke thol taka mazok na te ho in ei thewi apoi mo a ye bep chula halloween be thai te chaga te ho ading in le government scheme mai the hi le ye government scheme ho hi le kha thiam lo te hak saten office awala ki thil hak sa hi ye kha MLA loi paten panmun ila ko zo hi athei chana a scheme jo si hi ipe ko nga ya ai lo le disabled te ai lo le all age pension ai lo le widow pension ti ho teng ye ho a ding hele panmun lak pe khi poi mo ma yenga e bana chun rickshaw driver auto rickshaw driver ki ti ho pensioner ho a problem mo hi jo hi common problem hai jo hi scheme yeng le haksat na hi office che vel hin nasataken awma health card ki ti yeng bang prime minister health card ki ti jeng ho bang he tam taken anei lo uma tu chunga bang prime minister health card hi ken panmun kaung lak pi a authorized nominee to kapang homo support ka hong bolo a computer laptop ai lowele a che su a che to man a thau manu ai lowele in agek manu annek manu leng ke ya asum apai tam tak senga kaung bol pi a sang khat lamwal khat we ni khan pek dona akin ya hiti jat bang hi health card bang hi 5000 hilowa 5 lakhs katina ye chanwel benefit mo theina di scheme bang hi zo bang hi thil poimo a hi tu chunga prime minister pa to DG conference sunga dinner ka nei khop nawa mi selected officer panga vel to khachut khom na le prime minister health card hi kami pte ading a district a hen ka bolin ti gol hen ka home do de ka hiu ti ho le in person en ka gena ama le appreciate a bola chun ilam ka town smart town le all round development in a theina dingen I drainage te problem hi isuk felanga ya montina plan drainage ti obang siam thailan ye kha phachom ma dinga I problem ho hi ye bana chun electricity ho bang hi power supply bang hi hoi jo same thaian lang hela ai lo le I water supply ho bang hi mun khen khara bang chun advance taken tap running water ho bang hi don jeng thei a he hiti gold standard chu tung zo check ki len le
e running water back he kinai han lang tui supply bang he hoi takin execute plan he ki bol the lang he le zo bang he poimo ka sa ye bep chule he lovin ye taka e traffic management bang he problem ma yang ta lam ka song he ye ka chon overhead bridge ti ho bang he midang ina nei the le on le in nei thai we flyover bang ki ti in fal sunga hi ni dang ki gel phaloi ai bang flyover ho bang he hung ki nei thai cho ye gol ma chu e wai le tu hi plan i bol lo le ministry ho in hoi takin a sanction thai wen lang he le flyover ki ti ho bang he le near future le thil mo hi dik lo wai cho jo khain ten ring road ki ti ai lo le alternative route khat in a yo traffic congestion ho bang he isuk fel diu ai lo le lampi bangola siam phat thei omem suk le thei omem ti ho bang he le poimo hi ka sa lam ka town siam phat na dingen ye bana chun sports infrastructure poimo youth te a dingen football turf ground ki ti ho bang he lam ka town sunga bang hi kinai the hen lang he le youth te a dinga pacho mama intin sports la male imenu athana nga ya football indoor stadium badminton adi bang a hoi tak bang inei zo po wa ai lowele adang dang table tennis ading ai lowele indoor games tam tak judo karate ti ho ai lo wushu ki ti ho area tam tak he I develop thaina ding omo e bana chon auditorium ti ho bang le poima wo I poima hi tam pe mai ye ga chon zo chi chu wa ball zat yeng di ti na thui lo ni poima now ho yo hi poima ta lo hi ti ho he aware hi wa poima ye aware hi ba no chu itu pha imol so na ding le pan mun kha la hungai ding ai ti ho hi ka gen lang u ta ye ba na chun I salente bang he eu thingtang mi te bikin sanachi hi wa mo khoya pang saung ki jo ham bangola unhygienic sa hem ti hi kitchen oi hon pha to le ki gel ta lo wai chu e chun I salente bang hele hygienic ta kai bolo e chun freezer bang hele systematic ta ka install e bolo sa that ten le jok bang teu kha ti gola kha overnight da koya health adinga phalo hungni theilo dinga khan freezer ti ho bang hele ina yo hoi taka plan ina yo isalen bang hoi isiam phato he poimo ta lo he ti ka gyan uta ibe chule lovin agriculture lama I produce ho ai lo le I thei teo ai lo le I lo panga thei ga te ai lo le thil dang dang I produce teo ho bang he a koina ding he cold storage bang ho he nei thei le hanu me pi hen business lam pang le hong ki phacho maintain even ho khale selovin mot lovin nu teo ho mai lo le farmer teo adinga le zo he thil hong phachom economy adinga le thilung phachom dangen lo le yin chak na le kinam na lian pi ka ne yo le poimo ka sapet ma ye kha hong he ye bana chon I town he security poimo I town security theina dinga chon gu cha la cha ai lowai le crime serious tak yang le chang le pha de le ahun tak head do hi police ading in haksa CCTV cameras ti ho bang he inei ngai chu CCTV camera ti chu intina inei the chu dukan tina inei the chu je hi nei le han a safety ading le poi mountain law and order maintain ading le phanten law enforcement agency ading le lian tak crime pha te le ye kha head do yeng theina dinga halam pi hoi tak kha ye kha ahi je gen CCTV camera he event tin le market tin le mun poi mo tam taka hi town sungen kinai the lang le ye kha ya dinga mi pi public interest sungi ma ding hi ti hoile ka gian u thai hi tham I poimo kha tam ma hi to non genkhia te khong bang le poimo nge na hi ma mo wai na to nang intending candidate khat nong hi apana mo kalsuanna na neihkhak activities na neihkhak genkhate mo wana hi wai te tungtawn ni na bang chin sa hi hoi to zel na hin na the ya
ka interest ka hong so hun tom ve la panga hen ti golen ke le official taka voluntary kala la ma pangen ka insung mi te ka loino kanu makainan alima pangen covid pandemic hun lai khan nasa takin kala panu ke le theidan dan kala pango covid victim ho hi phabep khat kha alis kalawa sanga ngan agal na le ka bolo e bana chun mei thai chaga gen theite ho le kalo nge yo kala ko ka bu teo ka he ko ye khan an chang ho le hom na ho le kala ne yo e bana chun covid patient ho hospital le covid care center tam taka le keun le ki thopi na te dem gips ti ho hi le kala bolo e be chule loin pakchat taken youth ho khan community kitchen concept khat ong pa da ko run a bolo ye na khan le thabang zat hem kha thanga thau lam hem kha keun le kala support to atop na lama khan every sunday yen anei hon pekin atiwa thabang thani thathum em kha sunday tinen nek diu kha hospital la doctor te nurse te pandemic je ka in lamo che thailo te ho kha an ka hon pe ko community kitchen khan le support kala bolo ye beb chule heloven dana ka gyang gola khan prime minister health card hole tam tak ala ki bola ye beb chule heloven chief minister's health card ti hole ka bolo labor card ti hole kala bolo chon government agency sa panga request ka bola solar lamp hoile zakhat lam nai phiel hi interior village sa kala homo big in vela mat dingule ala ho sa te le nautang te mat dingin le lam ka sung beb le hilowa outskirt le tam ta hi community khen chom loven tam ta hi kala hom doka phat chom pi ma wa ye beb chule hiloven lampi a dingin le kala bolo lampi hile veng som pa li som panga lambon a dingin truck hi balu single ti hoi truck hi zakhat lam nai phel hi tana kasonu he yo he kala bolo loi le pai khen khat well wisher ho ki thopi na dung zuin zo activities ho mi pi a dingin kala bol thayo ye bana chon covid poimo PPE ti ho civil society organization te a dingin le chom CSO ho organization chom philanthropy organization chom ading kala hom do khata e ba chule mas le tam tak hi kala hom do ta mat dingin YPA hall yang tam lam ka khan e bana chun concentrator le adang equipment tam tak hi le district hospital len DG ka pansung khan le kala pedoko tigolen thil mi pi a dingen kala boldo theidan danin panmun kala lawa e bana chon farmers te a dingin le fertilizers ho kha bag sangli sangalam phir bon hitana khat khel loile e kha farmers te a dingin government agencies taking ka request yo khale kala ki thopi a yo khale ala ki home do tam tak halom ta chon mei thai chaga te a dingen kala bolo tam tak ki thopi na kala siamo an chang pek te hitan lang ai loile thil dang ki thopi na ti hoile kala bolo lampi hi mon khat ho hoi poi ti wa request so thangtel dal road ati wan ye khole black topping kha kaloi la pai te ki thopi na zalen ka kala bol pe ka chon tu ka naw ka chen naw thang jam road jeng hele akok ma yenga gari to ilu pha te le
igari le chi hele hak sama ma yenga ya dinga khun le truck sagi get lam phel kalsung nungun tu hen zani vela zani masavel panga khan concrete en lampi khu patching itidem ailo le siam phatna improvement kala bolo yo hi activities phabep khat kala ne yo ka intending candidate ka hi nung apanga phabep khat public welfare adinga kala bolo thil khan khat highlight ka bol thei chu ahe hoiletel huailoina tua MLA mabana tu intending khat nai na MLA bang hunchiang bang hile china sephiat di tampi den nagena apoimo tuamtuam tam takom mo waite hi na nang hunchiang bang hile chin bang non focus ma sapen de mi pi te lung siat na jala MLA bang kaungi the chon poimo kasak ma chu inam sunga dinga igam sunga dinga poimo kasak chu hile ama sapen en kipum khat na hi poimo kasa khen khat kipum khat thailo na ium na teo ho hi zo hi kisem phan lang kipum khat na dilam pang hi kal ki suan han lang development le hoi taka ichi thak theina dingen ama sapen en kipum khat na hi district ka ilam ka town hen poimo kasa ye bana chon development da na ka gyan ho hi le bol thei thei zo hi poimo dung zuin mi pi to ki tho en mi pi te poimo dung zuin ai lo le veng tin ai poimo dan on zo hi welfare activities so hi development activities so hi take up ki bol ti hi ka gyan lang uta mun khen khara ka chena ten ka gyan uta MLA fund ki ti hi transparent taka mak phana ti hi ngai dan ka ne yo mi pi doi dana ke doi dan helowa mi pi doi dana veng tin a doi dano ye dung zui chu MLA fund he ki tup taka mata transparent taka public head pi amat di ti hi ka tup khatai hoiletel tua i 3 bills to kisaya mo tu malamina ai 2015 ina nak tagin boy na manipur sunga in to ka mo ei to kisaya ei luang kwa bang ki kham hiai te to kisaya banga e nang 3 bills sun la pan na la khang na mo khin khatom tin non gen tak lang thei diam history hen je 3 bills to kisaya incident len tak tak ala pen mi taka issue pi sangam te pakulamen hinna ila chan naw he je to kisaya hen problem om sunga khan le ken le athai chanen panmon problem thina manna au man le problem ki patli ma le thai chanen panmon kalala giando khen khat hung nei katen e taka incident kha unavoidable taka han thina manna ala ta je ken igamo kha e taka hen town sung teo kha normal si umpo abnormal situation oma ayek cho incident kha serious ma mai je khan in te lo te tam ta ki hala ye bana chun thina manna itoko ji incident zo khan government en nang lam kala wa che lo the lo ete ei solo je khan kaung to wa aja na janen kangwaya panga lam ka chanung tun na dinga chon dakal thumli lam he abeya ayek chu thinglen pp te kha akitana lampi khana la ki koya song tum thing tum mun te na khan tam tak khan lampi ho kha block ak bola jo kha all in clear kong bolo e khan lamka ka hung tungo lamka hung tun jana khan SP office khan meeting ka ko ngalo review ka bolo kina MEP te normal situation peaceful taka thaina ding he panlak angai ti he officer te ho kha ka ko khoma security forces ho kha ka ko khoma
ye khan ji huna khan nu te ho khan lampi mun tam ta khan block ala bolo tui bong ate selmat lampi junction vela police station mai te kang kap center lakte ai lawai le aban che tawin lan walam chan kha lampi kha block akibola volunteer tam tak ho kha abiken nupi polte ho bang kha kichuwa ye khan abanin ke kha kong towa ye khan kaki houlimpia nu te ho bang ho thingpi ho le kadon khom mo iti gol hen igam la nam hi ti hi tu pang hi isem tup lo wo le boina yung piang son thei hen abana hin le thil wang se na tam tai le to be thei hi ye ga chun ikipum khatungai hen lung thim mo he normal si theina dingen panmon ila kho pangai ti abanen appeal ka bola ani thumna chan zan thumna chan khan lanwa chan ham hu katung zo ha ma mo iti gola khan mi pi te nu te ho ki thopi na ho kaladona a local mi ka hina dolen ipan khom diwi ti kha security force le police te kha le public kha gal gola kiat na hun kha akal kha bridge kai khom na kha ye kha poimo ka sa ya dinga chun panmun kha kala pai nga la he haptani lam kha camping ka bola ye sung khan tribe leader te ho JC te ho chuto intellectual circle ho kha ipan mun lag di danon normal si restore bol di dano kha ka ki houlimpia ye chun normal si semblance nunga khan ka ki le su ko gari ho traffic ho normal tak hung trai thei nunga khan ye chun state government to ki howo loi upate tribe leader ho tam tak CSO te ho to ki ho nungen hiam kham bolding kha lema ki sa hiam kham bol na khan le loi upakhatin ka hung pang towa officer ki yang le police officer ki yang le nam chon dan le MEP te lung sunana mama lung na mama le thaset na mama le haksat na te ho kha yo kha head pi dingai ti kha panmon la ngai ka sawa ye chung government palain kong pango ye khan hiam kham ka bolo loi patel ho to tribe leader te ho to CSOs te ho to anne khopna kana yo ye panga hiam khamo panga khan igamo kha neu khat kha semblance of peace itidiam inei thayo ye pang khan all hung che en kum ni lam wal mo kum thum lam nai phel kha stalemate uma stalemate nunga khan tribe leader ho tam tak kha le stalemate kha ho jega khan itigolen panmon alalawa pisum na dingen tribe leader tam taken le panmon ilalawa loi pau elected leaders on le panmon tam tak alalawa hijiang talale issue kha prolong ahi tak lo jega khan unaw te khan khen khan le long khat la doko achomen evoyo I hachieto ye beb chule heloven ahunung cheje la khan government thak ahoma government thak hom nunga khan ye laya JC lama aloi patew khan talks Delhi lamvel kha ala thilo chun stalemate kha auma stalemate phada khan state government ale invitation kha ka head dan taken thil kha gap aloma invitation auma chelo hem ai lowele ti khat issue khat kha alom jekin center lama khan le tigola khan kowin alom lo jega khan along ha ki vui thelo khan government thak tu BJP government huna khan le phapep khat kha hun shot tak kha aban che tha thelo kha nunga khan ni kha kei kenga khan direction kha government lampang oma rule dan dung zuya Japan hi along hi ikoi do dingoi ti kha direction AKP ke ke ngai le
plan ho bang ho security blueprint ho chu blueprint ho chu ki bol zo jeng ma le iti golin igam le nam le imi sa ten wang se na ila to na tew le igam mi pi te lung gel ho le hak san na te ho le atup te ho kha le sacrifice tam tak ho kha iwa gele le ke le a local mi ka he yelam mi ka je gen jehovah bol de kha chu ba koi do yeng di ti kha chu an ceremonies ta ga bol de ho kha e kha chu ki ut po ye chun government highest authority te kyen e ka ba che ki ta request ka ba bola ka gam me pi te gel ding en le thil zo I thil thei po en thil no mai po han ke ya ding en le government a ding le zo hi record dark chapter hong e thei han history cho chan por history ti kha emotional issue je ken ti o kha bang malo ke ya emi teo sacrifices pakolam long I chan na kha di dan chu ken le ye wang chu ka ut poi ti kha highest authority te kyen I decision hi reconsider bole tiu ka bate hang san tak le ngam tak mai khan ka ba gyan maya ye dung je chon ama wan le agam le nam lung she je ka khan ama wan le ka request na ha reconsider ong bol thayo je khan ye lama pui tu te o kha ka ki mu pi ki ta lam ka hung tawa ki ho ngai te khan ama wan le mai ti pi wo ye chon government highest authority te kyang la men le ka che shu ki ta te khan akisitua te khan talks ka resume ki bol ki ta breakdown ta mala resume ki bol no khan agreement MOU sign in le chief secretary pa to ka hung to ke le ka panga e ba na chon agam diu khale gam neu cha government a lot abula pe ko kha anewet kiti jega khan gam kha alien jo sem ki doi te mi pi na doi te kha pek dingai ti khan request ka bol kita highest body highest authority te kha amau le phalna I pe wa gam khole tu a lot akibol be gam khole lien deu ai tai ti e kha panmon ken ji ading khala happy takin kalala a project ading khala funding ading khan le katai vel ji ading khala panmon kalala a fund hele pek di wai ti achang le chief secretary kinga request ka bola achang le chief minister kinga vel tam tak request ka bola hi ti tinga khan igam la nama dinga ke le panmon ala te la ka pang kai ti ka gyan uta e ba chule loben 3 bills be blai loben churacham pur district gamsung in le 95 96 sunga khan apex bodies tribe jo se ha ka kowa request ka bola peace le harmony maintain theina digun bangaham I bol diu alampi ko mon katiwa ama ho to kaki ho na dung zuyen ama ne ko mu chu hele citizens welfare association khat akini hen je tribe base ei pu hen je mang chale chan ama to keu bihapen policing chu community policing bola chan mo phana eti dung zuyo khan CSO che ho I tribe bodies te ho leader ho advice na dung zuyo khan kabolo CWA kha revive kabolo yelai leader chu pu lalming moi te pu LS gang te ho kha le adang a beacon philanthropy organization jo sian backing a bolo unit khale singa lam chanin ka bahongo mission compound lam chan na tengen tuibong lam tieng na sanen montena khan unit kha rank kai lam metal hoila metal district khan len tak kha kan yo phacho ma yenga duty post kan yo town hin ta khat lam chan Christmas hun bel bang ti wel bang ai lo important occasion hun wel bang khan tangwal volunteer ka kan yo a bad sa issue ka bola torchlight ho ka pewa DGP hun lai khale niulam ka YP ho la khan chief guest ka ko torchlight te thil dang na ho mi pi ma ding ka pe do ko ti khan public to thakhaten kalapang khomo je moment so je activity so kha capture ka bol na khan policing da zomi waiti booklet khale kala so le khabu khat the sangai the pride of Manipur kiti khat poetry pani panga yo khale le khabu khat wa ki gen han lang le ka ji ka a translation sangai
kha to olok tak kiti points pani khale Manipuri translate to YouTube video khan la in akishwa ai kha mitam taken le eilam beb le loven valley lama unau te hon le nasa taken appreciate abolo ti o kha inama dinga e churchampura kapan kha kom khat wal wing wing kha communal peace harmony kuma gi khen thailo pen ti kha kalapango e kap kuma khuti ka tina thui loven thabang zar hem nung be chom cha sunga khan wang set taken boina kha hitigol pan mon ho kha poimo ma mai continue na dinga khan wang set taken hitigol boina kha ila to ko adang chu chu I had sawa he ti ho ka bak ta la ngote police department nom sunga nak taka na sem nei chi kha tuanon yen te pan a thei thei maya he bang hi na IPS officer khat khabang chibanga nang honglung lut khana ya mo widing abang chibanga panlakna he chi te bang kha tulaya sin lai naw pangtina thegun ma din ka ging ta mo IPS officer na tup na ziak white hwana panlak dante saulun non gendem kanel laya hin tilhan mission school le class 5 sanwel kalakaya 6 vel pang le 6 7 he English medium school kala bola he jela hun vel chun wakti mail hen 1960s ahe guide hele kine hoi po tutor ho hele ye tuition concept hi hoile umin ke hepo as far as I'm concerned je kha ai lo je ga khan iti golen village ala ki umma khaile ti gola officer te ho ai lo le advising bangding ti ho kha elai khan le officer he kitam back in ke hepo access wa nei ding ti hoile guidance ti ho hoi tak wa nei ding le lo je ken abulla makhan itigola civil service exam ding ti ho idea ti hoile kala nei po ahin la ka u hi kholtin lam he Assam regiment ala pangha short commission vela dinga preparation ala ki bolna magazine ho competition success review kiti ho competition master ti ho magazine ho civil service aspirants ho adinga ni danga pangala ki publish ho ahung pok na panga kasim simaile tigole civil service thei mo ti idea kane service tekhenan Indian foreign service Indian administrative service Indian police service ti ho all India service ti ho bang he kasim do ka chapang chai lang le ye panga khan ken le tupna he all India service khat back hi na all Indian foreign service ti ho back khat he ki then lang le je he a prestige beble he loven mi pi ading ale phachom na om thei de o ti ho bang he kala thil je ga khan kaneu panga khan competitive exam ti he matric ka pass matum vel pang ti di dana ta chu ye ka hung ne ya ye dung ju chu preparation kha kala ki panai nang banga lo ching ut sin lai naw pang tam tak om din ka ging ta hoi bang ina he civil service to ki sai bang a lo ching ut ten mo zui dia poi mo na sak le amau te thei tuang na sak bang khong ai dia tu lai chapang te ho hi digital wall ai ta mo iki upat sak na thui loven 1970s lak wela le khasim te 80s lak wela le khasim te to mau hi achum ma wo technology information technology asanga instant takin na mau hen to information access and ayo information he over access ti dem khat ai ega chon ei hun lai chu tuition hoi taka ei pe thei de le class teacher te education ei pe ko le lesson ei pe ba no scope auma aumpo library hoi ta hoile akinei po district valen je lai khan nei yeng ta le access wa nei ti kha thil kha hun le phat le
abeya yo chui je ken keu simun to tu lai lekha sim te chapang hoi aki khema mai ti ka gyan uta ei un lai chon sheer determination focus ki bol ma mai tu lai na bol pu ka ti na thui lowen ajek chu ye ei hun lai ya divert ei bol thei dikha football bang interest ne le football pe ka iwachia ai lo la game dang vela interest ne le ti khan diversion kha toma tu lai chu mobile mai ana internet mai ana laptop mai ale chai now te kha 24 hours ka hun mang thei ai je go khan le khasim nothing a ke gel dan chu challenge ama wa ding hen tamen ke he ai chu distraction atama a mobile phone te a laptop te ai lo ele social media te ho social media thilum zo se bang he thil phai po destructive negative impact na sataka le create oma aphat chom na tam tak talale chun cha naw te hoile social media he overactive a hiwa zo hi ama dan ki thiam han lang channelize hoi takin ki bol han lang I le kha simna di be phan information technology ho bang ki mangal lang social media ki mangal lang internet ho bang ki mang the lang le nothing like it ama wading chu information chu fingertips au mai chu fingertips ai ti je ngai chu e ga chu ki khata loi chu e ga chun amat dan thiam ngai chu orientation kha adik ngai I approach khamo adik ngai chu ye ding chu ki khiat na chu hin ten UPSC exam ti hole syllabus ki khe approach ho ale a method ho le ong ki sang he a mark pattern ho assessment pattern ho exam system te hole ong ki sang ka hin ten je kha he tun ke IPS a kabalut hi iti golen determination sheer determination the focus approach kan je he adik student ka hilayan kele social curricular activities adan ka gyang gol khan student leader kala pang jing tho hele ken chu kale khasim he at least I set apart 3-4 hours a day for studies ye jega chun adang dang bol lang le next kha chu ken kale khasim kha chu daily hi hun kha set apart ka bol sakai ye kha hian ka first attempt a hian center secretary service kamu BA ka chai hen eligible kai thena 19 years ka he ka academic age tung zuyan chun MA ka chai ka nga kai chu 21 years ka ina dinga e khan civil center secretary service first attempt kamu second attempt a hen tu he ka exam pen Indian police service AP wa kalangal maya ahin la hun ikum le chapang hun le kinai na lai ka te ye khan ka try kit jala second attempt tu kam mu pen hi third ale ka reng dung zui khan Indian police service ma kha mu thei di kha I renga kha ki he thei so fourth attempt kha le Indian police service ma renga ka la uma ka chunga pa kha IS alu ta ke kha athum veina khan te khan IPS la khan topa khan ka uma lisa khana ke theya tidana chon thum veilam ye service Indian police service adinga ting thei dinga kalom jega khan pathian lem gol le hina kati gol ma hen ka etai la ka career hi pathian long se na en ka career hi hun tak takin promotion kamo Tripura gamsung khan le SP Agartala te tok sako tungtawn mi ki le government chom mi community minority hi wa ila ma ko tungtawn mi district north district kailashar hole run a ball sako Agartala SP ka hi dinga khan le government khan umna line 80 wa tinga khan hi le ila ma hi kong ki chon u jega khan ka ki dona te khan la mai kong thei ti gol khan ka career te ke te le hun tak hen promotion kamo ti gol hen DGP teng hel hele ka gin cha khelen
kum guk lam pension la da ding lang chu kum guk wal ding he kha voluntary retirement he gam la nam khok sak je ka top post ka tu he ken le sacrifice bola hunchipan mai ka he ti hoi neu khat ka wak ta la tuna ai a full pension a e pai di bang le chin kum bang za na nei to lai di full pension hi bolding hi leng 2022 January 31st chan election kha toan tu to din hi maban nang le hi hun paisa ti khong yet cha kha i nang le na thei nge ka ging ta i gamsunga election om chiang ina i khen khat bang right to vote nil sia om kha sek i ai gamsung chau le lo mun tenga chi the me he mo right to vote nil sia na khana sata ka om hi ma le vote kha e main iki hia kha poi mo gi gi hi na hei to kisaya i nang hoi na sakdan mo panlak he bang panlak hoi de hi na chi om ten gen dem constitution hen mi pi te adinga right to vote ai pe ka he echon youth te hi right to vote nei thina ding age kum som paget mo e hung tu na pang hen election commission of india ten poi mo sama mawo e ga chon empowerment constitutional empowerment right to vote anei naw ki patna je ga khan election commission of india te hin le kum som paget tinga voter lut te hi campaign a bolo induction na he anei se koi ke le khat ve chief guest nei mang khawa ni ve thum ve lam bon ni ta na e occasion chang hele ka pan se he khat ve chu chief guest ei pan sa ko ye ga chun I am ready ti slogan he ECI hin le apodoka I am ready for what ready to vote e khamo amasa empower ahi now ki patna ko mai je ga khan igol je youth te he ti gol hen empower hung ki bol ki ti ye he poimo ta loi chu youth te hen kohem leader ding kohem a lead thading kohem public representative pa a pan pek thading a felding ti ho kha youth te hen aware hi wa ega chun right to vote hi youth te bana le mi pi tam tak women hitan lang e bana chun elderly people hitan lang mi jo sian je constitutional right in a pen he oi taka exercise pilwang taka i bol hi democracy a right ai je ga khan i palai te ei behalf assembly thogian theidela ei behalf governance pang thading i future determine bol dele mep interest ei bol pek thadem ei bol pek thailo dem ti kitel na je ga hen vote hi poimo talo he je ga chun youth ten i voting right hi exercise bolo mep ten i voting right to hi exercise bolo jeni pha chule koma ina hiet lawa e ma own interest a public interest a mi palai tel tin na dingo kha hoi pen le igam la nam adinga phachom pen de le ma thei pen dingo assembly be belowa central government lam ting le state government be ble hilowa imat thei dingo le I palaya taksan pen thei di teo ye vote na le so tin na kha constitutional right hi imat dingo le exercise bol dingo hi ti hi tu ni hen avelin kaung don uta ye chun keile mi pi lung set na le mi pi ki thopi na za le doi sak na chang thei dingin ei ko yun lang ti hi la lung set naw kaung dona chan sei pion lang nang a dingin dat tak le genum tak le phachom ngai taka asu na jana hung ki peding ka hi naw to ding khom jing dinga naw a dinga genum jinga hung ding di ka hi ti hi gen lang komin la support naw le la lung set naw
ka hong don ei ka ki pa khi I houlimna anuama atop na pending ina iki houlimna en khetu mi pi te kiang an thu kha no pom bang atop na pending nong yen dem lam ka tok so en thatu mi pi te kianga ka vai tha gu chu hi le bang tik lain le iki pom khat naw iki u naw le ki tok ta ka theina dingu ei su se thei te la ka panga ei khen jak nom te kalsuanna panga ching thei takin le henu ti hi ka hong gen lang uta la doi sakna teu le la lung siat naw kinemin ke le hong kalsuan ka he ti golen pom khat le ki tok tak le lung ki gol taka ichi thak theina jing dingon nango lung siat na le nango ki thopi na ka hong don hi akipa hoya pamang tunia heya intending candidate inei pu Lallianmang Khaute to I houlimna heting hun sakdinga ama thugen te I thei cheta wana I kalsuanna tuamtuam anei te bana mabana kalsuan to zel asom dante khong hoitaka chiang ta ka hon ge nai marina athugen te hoitakina sud detin ingai to det chadinga tunia ama to houlimna heting hun sakdi ngai na entertaining teng navekun omnuam